We are proposing in this bill that the Parliamentary Service Commission does the appraisal of members of parliament. Abunge gutetera mishara yao ndumwe na marehi ma njoherera makiuga ni minini muno ikiringithanio na aruti wira angi a muingi. Haho egie kuraririria mihango ya guikiria kura watho wa maiganania muthenya wa rucio uthii na mbere kwiyumiria gugikuirwo kwahota gukaga namba ya bunge akuhitukia. Tondu ino ndingihandika ni mahiga matheri maya. Andu aria mahutirio ni mutino wa demu ya Solai mieri 6 mihituku gukurirwo maitho ni ng'aragu kumana na uria migunda yao yathambirio ni muiyuro wa mai. Na nyitanira na Wangui wa Muiruri agikurehera rugano rwa muthuri na mutumia wake kuma Naivasha aria mathondekete kanyaga ga kibikibi guthaitira arwaru.